ji bernameya Rojbaş Kurdistanê bi xelekekî nû em li pêşberî we ne. Bêguman destpêk ji bona tevahiya bînerê xwe dibêjin, rojekî xweş û geş di nav de kêlî serkeftin, her wiha dilşadî û xweşî were derbas kirin. Li Rojavayê Kurdistanê qadekî bîngehîn û sereke heye, ew jî qada çepemenî û ragihandinê ye. Ev qada hanê ji destpêka şoreşê û heta roja îro bi hemû endam û kesayetê ku tê de kar û xebat dikin tê hedefkirtin. Ji bo ku em berfirehtir nas bikin, gelo ev qad çima tê hedefkirtin, endamên ku yan jî kesayetê ku tê de kar û xebat dikin, çima ji alî dijmin û dewleta Tirkiya dagirker ve têne hedefkirtin û şehîd xistin, çimanî destdirêjî li wan tê kirin, çima saziyên me yê ragihandinê yê li Rojavayê Kurdistanê hertim û tim rastî êrîş û zextan tê, ev hemû di nava bernameya xwe de em nirxandin ji bona wê dikin. Li kêleka wê jî bêguman em di pêşerojê de rola ragihandinê di Sûriyê de bi hev re didin naskirin. Li kêleka wê ji bo pêşeroj û paşeroj û her wiha li dîrokê jî vegirandinek hebe, em li dîrokê jî vedigerin û nas dikin gelo çepemeniya Kurdî çima hertim û tim êrîş û zext li wê hebû û rêl pêşiya wê dihate girtin. Lê wekî destpêk em mêvanê xwe ji bona bînerê xwe didin naskirin. Ji xwe mêvanê me yê destpêkê endamê rêveberiya ya rojnamîya bibûre, endamê rêveberiya rojnameya Ronahî, Ebdirehman Mihemed ji bo te dibêjin roj baş. Çay mamoste roşate çi ye? Gelekî spas ji bo jî. Gelekî spas. Mêvana me yê duyemîn jî Evîn İbrahîm, endama desteya rêveberiya ragihandina azad ji bo te jî dibêjin roj baş. Roj baş baş. Di çawê roşate çi ye? Sabe gelek spas. Gelekî spas. Mêvanê me yê sêyemîn jî Ekrem Berekat, rojnamevan di Ejansa Hewar de ji bo te jî dibêjin roj baş. Roj baş serçawa. Hûn çawan rewşa we çi ye? Spas dikin savê. Gelekî spas. Heval Ekrem em wekî destpêkê ji we dest pê dikin. Me got qadekî sereke û bingehîn li Rojavayê Kurdistanê ji destpêka şoreşê û heta roja îro hata avakirin. Bi derfetên pir kêm bûn, bi derfetên pir zehmet bûn. Bêguman di nava kêlî, di nava roj, di nava mehên pir zehmet ev qad hata avakirin. Bi kesayetên pir berxwedêr, pir welatparêz, pir heskiriya azadî û naskirina doza Kurdî hata avakirin. Wekî destpêk ji bona vê qada hanê, qada ku bi saziyê xwe bi ejansa ku her tim û tim û her sal jî dihate hedefgirtin û car bi car ji alî dijmin ve dihate girtin, bi qenalên ku dihate girtin, bi rojnamevanên ku hatin şehîd xistin, em wekî destpêk wê ji te nas bikin. Spas ji bo we. Rastî jî di şexsê her du rêhevalên me Nazim Deştan, Cîhan Belgîn em hemî şehîdên çapemeniya azad bîr tên bejna xwe beramberî watewînin. Wekî we jî yanî zimanha qada çapemeniyê li Bakur û Jilatê Sûrî qadekî nû piştî şoreşa 19 Tîrmehê ev qad hema hate sazkirin. Ji milê hinek rojnamevanên ku dixwestin berdevkiya civaka xwe bikin. Şoreşa ku lê Bakur û Jilatê Sûrî heye biraya giştî re parve bikin. Xebat hate meşandin. Çima dest pê kir ji ber ku çapemeniya dî em ê behsa wê jî bikin ji xwe hinekî. Çapemeniya ji derveyê herêmê nikarî an nedixwest vîn û îradeya gel, helwestên gel, pêkhateyên ku li herêmê jiyan dikin bi şeklê ku heyî bidin ragihandin. Dixwestin xetek çêkiribûn, herkes di wê xetê re bimeşî. Ev jî xetekî gorî bercewendiyên wa bû. Ji ber wisa tu carî teysandinekî baş nedihate kirin. Ku ji destpêkê ve di nav şoreşê de baş vê najî zanê. Grupekî hinekî ji rojnamevan hinek kesên dixwestin bibin berdevkên civakê xebat dane meşandin. Rastî jî rolekî pir mezin leyîst. Ji nebûnê yanî ji nebûnê hebûn avakir. Derfet, emkaniyat tiştekî baş tu nebû. Ne di milê maddî de ne di milê meعنوî fikrî de zêde baş nebûn. Yani ew emkanatên ku tirabê tu saziyekî ragihandinê avakê tu nebû. Belkî imkan tektûk hebûn, di milê rojnamegeriyê de hinekî baş hebûn, hinekî xebat kiribûn, bi dizî ve xebat hatibû meşandin, hinekî berî wê ne berî şoreşa 19 Tîrmehê hinekî qadekî wisa biçûk hebû di ragihandinê de lê ne divê asta ku dikaribê berdevkiya civakê û şoreşê bike.
هەلبەت خەباتێکی مەزن هەبوو ئەو وەک میراسێکیش بووی مەیە لێ پێویستی هات دیتن و ئەف قات بەرفەرە ببێ شانسێکی پڕ مەزن بوو کۆمەژی جێخوا ناودەگرت خەبات هاتەکردن دسەریدە دەستپێکی ڕۆژنەما ڕووناهی هاتاواکرێن پشتی وێ تلڤەزیۆنە ڕووناهی هاتەوێکرێن پشتی وێ ئەجانسا هەوار هاتە ئاواکردن هەروها پشتی وێ ئەجانسا ژن هاتاواکردن تلڤەزیۆنە ژن هاتاواکردن هەرچوو بەرفەرە بوو خەباتێکی پڕ مەزن دامەشاند وێ دەماک و ئاواکردنە ڕاگەهاندن یعنی خەباتێکی ڕاگەهاندندا ئاستا ڕاگەهاندنێکی ئازاددا مەشی دیرێک هاتە هەدەفگرت 2014 ڕێهەڤالێمە مەزلوم باگۆ بوو هەدەفین چەتە و شەهید کرد دوێ دەمێ دەژیدە دەست پێکردن و قاڵە چەپەمەنیە ئازاد هاتە هەدەفگرتن چما هاتە هەدەفگرتن ئەس دخوازم باڵ بکشێمە سەروێژی بەر نەکەتە خەتە هێزێن کوژبووی سووری خاریتەک ئاوا کردبوون نەکەتە دەست بنوێ خەتێدا تام نەبوو دەستڵاتە چارەمین وەکە هەر کەس بنافتکی نەبوو دەستڵاتدار بوو بەردەفکەین جڤاکی کەسێکی نەتخواست دوین و ئیرادەیە گەلێ کورد ببینی کەسێکی نەتخواست مۆزاییکە کول هەرێمێ هەیە ببینی هەر کەسی دخواست میناک دگوتن ئیرۆ ئینە ji بۆی فلان تشتی دەرکەت گەرەک دوێ گۆری وێت هەبگەرم یعنی دخواستن gelê vê herêmê duê xetê de bimeş gelê herêmê ew xet nepejran xeta çi pejran xeta vîn û îradeya xwe kimlîka xwe her tiştê xwe pejran rastî jî xebatekî pir mezin hata maşan nêrîna me de ragihandina azad karî bû bibe berdevkê civakî karî bû şoreşa 19 tîrmehê berdevkiya wê bikê rûxmê kêmasiyên hey rûxmên kêm derfetiyên hey lê karî bû berdevkî bikê karî bû şoreşa 19 tîrmehê bi qada navnetewî ve bidê qebûl kirin karî bû berxwedana tê meşandin bidê nîşandan karî bû bibe vîn û îradeya ne tenê gelê Kurd gelên Siryan, Çerkes, Ereb gelên baweriyên dî, baweriyên Xristiyan, baweriyên Musilman, baweriyên Êzîdî divê de xebatekî pir mezin hate meşand yanî bi keda ragihandina azad Bakur û Jilatê Sûrî bi qada navnetewî ve hata naskirin berxwedana Kubanê ku hata meşandin dirêya kemireyên hevalê me ve hata nîşandan bedêlên pir mezin hate nîşandan tekoşîna beramberî çeteyên Daeş hata meşandin bi saya ve hevalên ku qada çepemeniyê de meşandin hata naskirin berxwedana hêzên YPG destpêkê piştîwêna YPG piştî wê hêzên Sûriya Demokratîk bi rêya ragihandina azad ve hata naskirin bedêlên pir mezin hatin dayîn hetanha sih hevalên me şehîd ketin di qadên cuda de di qadên leşkerî de şehîd ketin di qadên siyasî de şehîd ketin di qadên civakî de şehîd ketin tu temaşe bikî di hemî qada de şehîd ketin mesela Mînak Mazlûm Bagok ewna di qadên demên şer de gihana asta şehadetê rêhevalê me Dilîşan Îbiş Rizgar Denîz Hogir Mihemed evna demê ku operasyonên dijî çeteyên Daeş demê xilaskirina gel ji bin pencên çeteyên Daeş li Dêra Zorê 2017 gihana asta şehadetê rêhevalê me Saed dema ku bi gelên serîkaniyê gelên Tiltemer gelên Cezîrê re berê xwe da serîkaniyê bi coşa ger re dema çûn gel hata hedefgirtin şehîd ket rêhevalê me Eysam dema ku êrişê vîn û îradeya gel êrişî hebûna gel êrişî binasaziya gel dikirin dişopan giha asta şehadetê herî dawî jî her du rêhevalê me Nazim û Cîhan demê ku çeteyên Daeş çeteyên dewleta Türk û dewleta Türk bi xwe êrişên herêmên Feratê kirin bi taybet Cisrê Qaraqozat Seda Tişrîn
ده انجام چه دک هانا آستا شهادتی هر دوری حوالی ما ده انجام کو راستی بدن ناس کرد. هر کسی دگوت دروژن سه روژن اما باکو روجنات سوری بخون بین سرور یا خواده. چاپامانی همی کس کت خدمت چاپامانیا خطا دویمین یا کو بلکه کل کدیم بحثی جیب کن. خطا کود خواستن او نویسی او خدمت نویسینه. یعنی نه خطا کو راگهان آزاد رد میشه خطا جوکا دموکراتیکه. راگهاندنا دی و هزین دی خطا جوکا نتو پرسته جوکا اول پرسته جوکا دولت پرسته یا کو هر کسی انکار دکی هبونا گل انکار دکی. اوی خطه خواست دشاره تایبت ده وینو اراده گل تکلیفی. هر دوری حواله ما چون او قص چپامانی و او قص هزا کو جیره هخ و گوتی خستونه خدمت آویده کوی شری سر بخن شری خو تک بر. بینو اراده شروانه دانه نشاندن. دکیلین هری داویده هر دوری حواله ما نازم جهان بری شهادت آواب به ساعته که راستی آور دانه نشاندن. هم هویتیا ایریشن دولت ترکیه دوجی برخوادان کوته مشاندن دوی آسته ده دهات مشاندن برای گشتیره پر وکرن. افناجی گرک هرکس وینا زانه بیانی. ایده قادا راگهانا آزاد قادا کی چاوه قادا کی چاوه دمشینی. راگهاندنا آزاد میراثی کی پرمازنگه هایی روزی. راگهانا آزاد شکر دست بکریه جمازلوم دوغان دست بکریه. قلمه کی و کاغذه کی. دزندانا آمده ده روزنامه نویسیه به درفتی جبه درفتی درفت آواکر و نویسی. ام میراثی وینانا. افنا و اف خط بردوامه یعنی خطا کو به صدا شهید کتنه. خطا کو بدلین پرمازن هاتنا و روژا ایرو خطا کو کدو یعنی شابجم کسی کی کو دگون افسر ناکهوی نکار بخابتن هر کسی ایریش دکر لی سرکت نیرنا من سرکتش برکون نها راگهانا آزاد و خطین ها تمثیل دکه و برانبری وینا بلوقک آوا کدیه همی ایریشن دجبر دمنی راگهاندنه دمنی شرین تایبت دجی تگ دوی هلبت کماسی هنه نابجمنا لی ند آستا کی کو اوسا پرمازندانه لی پیوسته جورو پیدا گاو daha بهتر واری آبیتن گاو جبر کو شری کو دیجی گلیمتی کرن شری کو دیجی حریمامتی کرن شری کی پرمازنه اف شرجی پیوسته هیچ کی daha بهتر پیوسته daha برنگه کی پروفیشنال ام کار بکن ام وی خطه کو ارکی کو حوالین مجمره هشتنه ام پیک بینن و ام جهوانا والا ناهیلن یعنی. بله. شخوا دوسیامه تایبه درباره مجرا مدهیه ام الوجی تماشا بکن باشه ودگرن لآخافتنی وجی هر و هر هم گهداریت کن و به هفدور جی گفتگو کن. بینری من شخوا دوسیامه تایبه جی حوالی ما درباره وی مجرا هانی داماده کرنه کام بچن دوسیا خوشی تماشا بکن. جبوه دوی گلی ماشی روزنامه‌وان خواهی درکهی. یعنی ام جبوان وی کاریت کن. جبو حقیقتا گلی خواه ام درخینن. جبو تشتیل سر گلی ما
تێکتێ پلانên sergelê me çê dibin em derxînin holê gendeliyê got çê dibin neheqîl hemberî gel çê dibin em derxînin holê em ji bo wê ser vê heqîqetê em dimeşin. بینەرێ ماش خوا ئەم جی دۆسیا خۆ جێڤەگەریان ئەم ژارە خۆ میوانی خۆرە بەردەوام دکن هەڤال ئەڤین ئەم وەرن جمووە ئەس هەنێکی نرخاندنێک تە دەربارەی ڕۆلا ژنا ڕۆژنەمەڤان دناڤا قادا ڕاگەاندنێدا ناس بکەم هەڤال ئەکران پرمە پاشی دەڤەگەراند پرمە درۆژێ دەستپێکی ئاڤاکردنا vê قادەهانê دەڤەگەراند navê geleka hevalê ku şehîd ketine anî ser ziman em hinekî rewşa jin ya rojnamevan di nava qada ragihandinê de nas bikin heta çi astê xwestin vîna jina rojnamevan jî diriya ragihandinê de û li ser xaka Rojavayê Kurdistanê her wiha ger tu bixwe ser asta Kurdistanî jî bide nirxandin kerem bik. Yani rastî jî hevkarê me ekrem gelek nirxandin kirin destpêka çawa qada çapemenî Rojavayê Kurdistanê piştî şoreşê hat ava kirin. Bêguman gavên yekemîn jî hevalê jin jî di nava vê qadê avêt yani çawa bi avakirina qada çapemenî jina di heman demê di cihê xwe nav digirt. û bêguman heman tekoşîna gogihat kirin bi pêşengtiya jin bû. Ji ber em dizanin gog şoreşa Rojavayê Kurdistanê şoreşa jin. Di nava qada çapemenî jî a gogê rastî jî pêşengtiya vê qadê kir jin bû. Rolek wênayê pir mezin hebû hem di perwerdekirina civakê de hem di balkişandina ser mijarên êgo girêdayî jin bûn. Hem ji bo alîkariya gogê çawa êdî rê li pêşiya tundiya ser jinê bêgirtin. Li gorî çawa me bal dikişand ser mijarên go girêdayî derbarê jin debûn yan jî meselen girêdayî tundiya gogil ser jinan dihat kirin û rola jin di nava civakê de hem jî hin mijarên girêdayî têgînên gogê di aliyê jin de dihatin bikar anîn di nava civakê de çawa merokar bidu guhertin zihniyeta a bavik salarî ya gogê di nava civakê de çawa em karibin biguherin yani evaya wek destpêk bû. Dema gogê jinê nigê xwe yan jî gavê xwe di nava qada çapemenî de avêtin. Bêguman di 2014 de ji xwe careke mîn wek rêxistinbûyînek sereke gogê jin dibin sîwana wêna di nava qada çapemenî de xwe bi rêxistin bikin wek rajin Rojava hat ava kirin. û êdî li gorî wêna di nava qada çapemenî jî jin hat bi rêxistin kirin. Yani rêxistinbûyînek çawa rêxistinbûyînek gogê êdî berê jinê bide rojevek çawa bê ava kirin. Taybet rojevek gogê girêdayî jin be. Li gorî zihniyeta jin be. Li gorî çawa şiroveya jin be. Yani jî meselen jin çawa vê mijarê dinirxîne. Ne gogê rojevek giştî be. Ne tenê ji bo Rojavayê Kurdistanê êdî hedefê me ew bû êdî ser asta Sûriyê, ser asta Kurdistanî, ser asta hemû cîhanê. û yani wek hevalê me ekrem jî got gelek saziyên ê xweser jî hatin avakirin di nava şoreşa Rojavayê Kurdistanê. Yani mesela em bêjin Radya Star, Ajansa Nû Jinha, beşek ji kanala Jin TV. Yani evana em dikarin bêjin wek xweser. Lê bêguman jî di nava hemû saziyên ê çapemenî de ê gogê hejmara wana 100 sazî ne. Di nava vê 100 saziyê de 1000 rojnamevan zêdetir cihê xwe digirin. îro 6 sedî ji vî hejmarî jin in. Ê rastî jî evaya ne tiştekî hindik. Ne hejmarek gogê êdî kêm gogê merov bibînin jina gogê ew qeysî dûrî qada çapemenî ketibû beriya şoreşa Rojavayê Kurdistanê ne tenê Rojavayê Kurdistanê belkî ser asta Kurdistanî giştî jî îro ev qeyse hejmar di nava qada çapemenî cihê xwe bigire û di her qadê jî cihê xwe bigire. Yani ne tenê yani meselen di qadekê yan jî di beşekî di cihê xwe bigire. Di nava hemû beşan de îro jin cihê xwe digire. û di nava hemû kar û xebatên ê çapemenî de jî cihê xwe digire. Li qadaşar be, li nava stûdyo de be, eger wek nûçegihan be, eger wek pêşkêşvan be, her wekî din. Çi beşên êgo ragihandin heyê belkî heta astekê belkî zehmet baya jî gog jinê cihê xwe berê tê digirtibaya û belkî heta roja îro jî gelek jin xwe nabînin di nava vî beşî de lê rastî ji Rojavayê Kurdistanê jinan cihê xwe di nava hemû beşên ê ragihandinê digirtin. Di 2020 de ji xwe êdî wek yekitiya ragihandina jin hat ava kirin êdî ji ber gogê rastî jî qadên şoreşê berfireh bûn yan jî
قادين جوج نافا روجافاي كردستاني ايدي بوبر باكور روجلاتي سوريا وقال لك بكاتين دجي نافا بشورش جه خوغرتن لغوري وناجي نافا چاپمنيا آزاد يا جنجي جه خوغرتن لغوري وناجي وك يكيتي هات آوا کرن جبو جنان و بێگومان جی ئەف کارەیە بەردەوام کرد یعنی چاوا ئەم کارە بن ڕاستیژی گوهارتنەکەیت ناوا جوواکێت چێکن ئەم چاواکار بن ڕۆژەوەکێت دەربارەی ژندا ئاوا بکەن ئەم چاواکار بن دەنگێوا ژنان بگینن ڕایە گشتی و ڕایە جیهانی ئەم چاواکار بن بەرخۆدانیە گۆگل وێ دەکەی تێکردن گۆ پێشەنگتیا ژن ئەم کار بن بگهینن ڕایە گشتی هەدەفگرتنا گۆگل سەر ژنا تێکردن شەڕی تایبەت گۆگل سەر ژنان تێمەشاندن يعني وەک مگوت نەتەنێ ڕۆژاوای کوردستانی سەر ئاستا گشتی یعنی ئەم کارن بێژن گۆگە شۆرەشا ژن ژیان ئازادی ڕۆژەوەکمەی سەرەکە بوو یا گۆگە ڕۆژهلاتی کوردستانی و ئیرانی دەست پێ کرد بن پێکردنێن گۆگە ئیرۆتێنکردن دەربارەی ژندە چل ئەفغانستان بێ چل دەبەرێن بن شەڕێن گۆگە ئیرۆل سەر ئاستا ڕۆژهلاتا ناوین و جیهانێت قەومە و باندۆراوێنال سەر ژن ئیرۆ ڕۆژەوێنمەی سەرەکەن و بێگومان شخوا ڕۆژاوای کوردستانی و باکوور ڕۆژهلاتی سووریە ئیرۆ شەڕێ گۆگە لەسەر ڕۆژ ئاوای کوردستانی تێکردن پیلانێن گۆگە هەی گوهارتنێن ئالیە سیاسی دە هەر ئالیدە باندۆرە خۆ چاوەڵ سەر ژنان دکە لە گۆری وێناژی ڕۆژەوێنمەی سەرەکەن بێگومان دەما گۆگە تبەحسا شۆڕەشەکێت کە گۆگە بناوێ ژن تێناسکردن دەما تبەحسا قادەکێ دکە گۆگە قادێک بە پێشەنگتیا ژنە هەلبەت وێ ڕاستی هەدەفگرتن و ئێریشانژی هەر بەردەوام بێت هەواڵێ مە ئەکرم بەحس کرد سی ڕۆژنەمەوان ژناوانە هەژمارەك مەزن ژنن گۆگە vê şoreşê de êdî canê xwe fîdakirin ji bo qada çapemeniya azad bi dehan rojnamevan di nava vê şoreşê de jî birîndar bûn bi dehan rojnamevan jî eger em behsa jinan jî bikin beriya du sê roja me raporek çê dikir divê derbarê de bi dehan rojnamevan rastî gefan hatine hem ji hêla çeteyên Daişê ve hem ji hêla dewleta Tirk ve û pê vigirêdayî êdî çi bi xwer anî ev gefên gogê derketin şerekî taybet çawal ser wana û ser malbatê wana hatin meşandin dixwestin karê wana asteng bikin yan jî rastî hedefgirtinek gogê her bi berdewam hey û em ji bîr nekin jî cara yekemîn gogê bi awayekî rasta rast di qadekê di gogê ne şer lê tune bû وەک هەدەفگرتنە عەرەبەیە ژن TV سەر ئاستا جیهانی ئەوە جارە یەکەمین بوو گۆگە ڕۆژئاوای کوردستانی و تایبەت لە دژی قادێک خۆسەر تێکردن گۆگت ناوا چاپەمەنی جهێ خۆ دەگرێت شخوا هەفکارەمە دەلیلە عەگید بگرینە ئەگرانیژی بریندار بوو و لەگەل وێناژی هەفکارێکی واناژی دەناوا ژن TV جهێ خۆ دەگرت ئەو ژی گیا ئاستا شەهادەتێ ئانا دە دەربارێ گۆگە ڕاستیژی چما ئەف هەدەفگرتنشی بەردەوام دکن يعني مثلا جبو مجارة هدفگرتنا عربية جن TV وقت ما قلت سر أصلا جيهاني جارة يكمين في تكنيكي ودقادك آرام دنا جوج أم بيجن دنابا شاركي ده أف إيريش شبابه يعني راستيجي روجا حمو جيهاني جبو ناجي هات خواستن جوج أم وق لكولينا كي بكنت درباري في بويريده وەک کۆمیتەیەک هات ئاواکردنج بۆ شۆپاندنا ڕاستیان نەتەنێ ڕۆژنەمەوانان جێ خۆت نابزگرت گەلک سازیان دژی و دنابدە ڕێخستنێ مرۆڤیژی هەبوون حتا هەن ڕۆژنەمەوانێنج دەروی ڕۆژئاوای کوردستانێژی جێ خۆت نابدەگرتن لە گۆری وێنا لێکۆلین هاتن کردن سوژدارێن سەرەکە هاتن نیشاندان و ئێدی هات شاندن وش بۆ ڕێخستنێ مرۆڤیژی لێکۆلین گشتی حتا چەکا گۆگە هات کارئانینژی هات دیارکردن و کەسێن ئێگۆک شاهدێن وێ بوو یێرێ بووجی ئەوانە جی هاتن دیارکردن و یعنی ئێدی دیار بوو سوژدارێن سەرەکە کینە لێ ڕاستیژی لە گۆری وێنات هەلوێست دەرنەکەتن پێش ji bo wênajî em dibînin gogê îro carek din ev êrişê heyî li ser hevkarê me rojnamevan berdewam dikin eger di van çend salê şoreşê de ev hedefgirtina gogê di derbarê rojnamevana de هەلوێستێک جدیل هەمبەری وێنا هەبایە ئانەمە ئیرۆ لێدێک ئەمرونە دنیشتن مە نەتگوت وەڵە سی هەفکاریمەی ڕۆژنەمەوان شەهید بوون بارکردنا ڕۆژنەمەوانان نەت شتێکی ئاسان گۆگە ئەمەرۆ بەحسا وێنا بکە تایبەت ئەگەر مەرۆ بەحسا ڕۆژنەمەوانێن ژن بگەیانی وەک خوا گۆگە ئانا ئەم دنابابێ قادێ جهێ خوا دەگرن گۆگە دە هەر ئالی دباندۆرێ سەر ژنان دەکە نەخاسم گۆگە ئیرۆتل دەردۆراخوا هەم ڕۆژەوەکی گشتیتە شۆپینە ئیرۆ دەردۆراتە ئەو قەیسە شەڕ و پەفچوون و ئالۆزی هەیە تایبەت پشتی 27 مژدارێ و گوهرتنا گۆگە ئێدی لە سووری چێبوو
حتا چه ئاستی باندۆری الجنێدەکە نەخاسم گۆگی جا هەفکارین گۆگل بتەڕێ بساڵان کار و خەباتکردنە ئیدی وها لەحزاکێ تەنیشتە خۆوانە نەبین ji bo wêna jî rastî dibi goge bandorek pir mezin kir taybet wek jin di nava qada çapemenî de lê ev bandor jî êdî em fêr bûne bê em çawa êdî têxin xizmeta karê xwe ev kîna goge êdî bi mar derdikeve taybet wek jin ji ber goge ser esasekî parastin û ser esasekî hezkirin û ser esasekî goge çawa kare bi wê hezkirina xwe wê dilgermiya xwe êdî bike hêz û ser wêna kar û xebat bike êdî jinan jî dîsa carek din soza xwe van şehîdar dubare kirin û li gorî wêna jî ana di nava vê aloziya heyî de heta astekê pir mezin kar û xebatekî pir mezin din meşandin di nava hemû qada di cihê xwe digirin çi di qadên şer debin çi di aliyê de debin çi di nava gund û bajara debin çi di nava civakê debin di her alî di cihê xwe digirin û êdî dengê gelê xwe digihînin raya giştî yanî em dikarin bêjin goge rastî pir pêşketin hebûn di nava qada çapemeniya azad taybetî wek beşê eger em behsa jin bikin gelek guhertin jî hebûn qehremaniya gog derketiya hevalî me di nava yepejê cihê xwe digirtin di nava saziyê de cihê xwe digirtin di nava şoreşa jin diya gog îro şoreşa jin tê naskirin evaya hemû bi saya berxwedaniya jina gogê qada çapemenî cihê xwe digire û bêguman û evaya jî her berdewam bike بله مامۆستا مەرن چمووە ez wê bipirsim yanî emînak me di nava 12 salên ku şoreşa Rojavayê Kurdistanê de her du hevalê me jî pir nirxandin kirin em piçekî bi hev re vegerin dîrokê jî mînak dîroka çepemeniya Kurdî dîrokekî çawa bû çi qoyse zext li wê de hate kirin sedemên zexta ku li ser wê çepemeniya Kurdî ya ji dîrokê û heta roja îro li gor nirxandin û şopandinê we çi bûn يعني راستي هكذا بقرن ديروكي مكارن بقرن 126 سالان جبار دما جو روجنامه يكمين جو كردي جو درتكت بنابه كردستان ده 1808 يعني جو انا بلكي قال لك جرى شربكن جو دبيجن او روجا يعني ججنا چاپا من یا كردي بو اجبرچه ام برسكي بكن چما روجنامه كردي بو ولما مصري دركت يعني لما قام فينا دم راستيم فقرن ام سدمينا ناس بكن ميزان من بي او الزغط واشكنجا وقد خكرنا ودركت تجي وانا حتى او سببك هو تركيا باكور قد خربون كابو وبرنجي كي بر بشدة سرد سكين جبر وناجي حمو كسيغو نيفيسكاربو كسيغو روشنبيرو كسيغي گو بینا هنکی آزادی و ولاتی خوازونی جد هات بیان سرگودی کردن نفید کردن یا وکی دیجی مثلا یه گوش برخواب راهی خلاص کرد و دشو یعنی جدیرو که اینا ده حتانی روزا ایرو راسری بان اشکنجاتین بلکی دمی داوید بیتری و اینا اجبر گورا گهندن حموجی بپیش کد اف جريمه قد در حق ملتي ما قشتي جيتين كرن ود در حق رجل مبانيا مدو رجل مباني درت كevin بلكي اف بيشكتنا راغاندني قشتي بون سدمي جو اف بيتر زراري بيسر اما 126 سالان حياه رجا ايرودي اف يعني تهلكا جو رجل مبانتي دي بردوان بك يعني ام وقت مناك كي شهدبونا شهادتها خليل دادا جوان بينن كسكي قد قادا راغاندني قادا چاپمني شهيد كت بشتي ويناجي يعني روج بروج حطاني روجا ايرو هر دمكي شهيدك ودو شهيدك ودو فيريد بري انا كوك صحبتك ما غير مش بوتشي قال لك شهيدي من راغاندني يا راغاندنا ما بخوي شي يعني چه سیستمک وینا آرنگی کی وینا آن جداج و راگاندن ادن هبو حتانی گو حق سیاحت هدف گرتن کسی گو آزادیا ملت خواه کسی گو براتیا گلان کسی گو لگور والی اکرم انا که گوت چاپرمانیا ما یا ملت و یا قلب نه یا دسرادار ابو جبر ولو جهات هدف گرتن شورشان نوزدیک مهدا ما گو داکت لوی قادی چاپمنیا ما رولێکی پڕ مەزن ئیسۆ گو کرم کرد گوت کاری بوو
دنگی آزاد یعنی و شورشا بی ملتی بده ناسکرن به جیهانی گشتی و کاری بو یعنی برسگیره که کردی یا برخوادانیا بی ملتی گشی بده ناسکرن یا دن ام راستی یعنی دجمنه کی هوفتین کو بده حرق قادی دنت قادا راگهاندنی تنی جگو وان بن پیکاتیات که یا یعنی اف سونجي قود كين ند راسري امبيجن روجنا مبانا تاني حرقه دي يعني برخدانيا قود كوباني تشيبو برخدانيا قود سريكاني تشيبو حمو لديجي يعني هيزا قو حري ترورا حري مزن ديجي هاني دابو كيبش قرياوي نادكر اشكال بيجن دولة تركيبو يعني دما قو اب كسي روجنا مبانجي قود هارشتن كاميرا خوا وبينوسا خوا روجنا ماده د تلفزیون د اجانس د هر د وریده گوهویتیا وان کسا دادم پیش او راپوری گو درد خستن او نامه گو دادن جبر باوکی داعش وان هزه ترور همو ترکیبون جبر ولوجی واجی او هدف دگرتن يعني وبتايبت تيجي انا كهوالا مني تيجي كلام كر سر مثلا هوالي جن يعني شو هاتن هدف قرتن بدها هذا هوالي جن هاتن هدف قرتن ده حرد فريده جبرجو باري جنيه ده في واريده جران تربو هم شورى شعبي ملتي بقشتي هم شورى شاجنه بو شورى شارع رجابات نافدهات بنافكرن وراستيجي شورى شاجنه بو يعني جبر بيناجي ديروكا هدف قرتني وديروكا يا يعني زحمتي قوتين كشاندن ام نكان بيجن قود وان حرد ده 12 صاري داويان وان چند صاري قود شورى شامل داركت چیروک دیروکی و ملت ما بکو بحضار قربانی داتانین به دهاجی یعنی شهیدی راگاندنی جی دانین و ام یعنی خوازم تشتکی بچوک بیجم انا گوته مقارنه که بکم نه بیج سر راگاندنا ما و راگاندنا یا ترکی بخویان سر صدی نوت گور راپوری ای جهانی گو درد کردن بیجم سر صدی نوت جراگا ج چاپمنیا یا ترکی مملوكه اردوغان و حاشيه وينار كسي دردور وينا وسازجي ايغو غريداي وانان ج سري صديد من دهتني ايغو قاشو نابي وان جيان امبيجن ي سر بخونه لي اوجي لغور دستورا گوجوار تي دانين كارن بوي هاوي تني كارن كاربكن يعني حتى ازمناك كي بشوك بينم دبان حرد سيروجي داوي بلكي حوالي ماجي تبدا شوبان دو کسی گونا وان محللین سیاسی نقاشو ای عقل داری گو کارن مثلا خوش جهان ارتبدی شربه بکن جده سازیه راگهاندنا یا گود آستا جهانی ده حری یعنی بهتر کار دکن ج بی بی سی و ج سکای نیوز باورد کم یدن هاتن بردان جبرگو فکری وانا نرینی وانا همو برنگی کی دستهلاداری کار دکن و برنگی کی دستهلاداری خوازن گوی دستهلاداری گو حتی گو حکومتی وانا رژیمی وانا گو خوازن گو لسر ملتی ما فرض بکن حتی دقادا راگهاندنا یا جهانی جیت خوازن گوینا بینن زمان از زمینا که دنی گله کی بچوک بینن بلکی گله که بالا خانه دای یورو دروش حواله اکرم جی کرم کرگوت مثلا چاوا راگهاندنا جهانی ده تبدی وکرنگی کوبانی دما گودگو ایرو بکر و اسباب بکر حوالی فرهاد شامی یه بردف که راگهاندنا قصدی بخوی چول سر صدا تشرینه و مینا که کی گوش جهانی تبدی ربیجه وان دروین درخینه و حقیقتی بده تمجن بیجن راگهاندنا همه جاوی حقیقتی سر صدا تشرینه بخوی لسر پرا قرق خوزه هر دبری چاپمنیا ما حاضر بو و مینا کاداوی حوالی منی فرهاد شامی راسری دنیای بگشتی گوت کرم کنبای راستی و حقیقت لفی داری بله لی ما دجبری وید شدید دریا راگهاندنی یه دجبرده هر تموتم نوچین دروین حتی نیکو وینه یه برز فرهاد شامی جی دام بلاف کرن کو اف جه کولی سکنیه نه بنداوات شرینیه جهه هر دمی تی دوباره کرن یعنی هر دما گو جاره که گو ملت ما آن هیزه ما گو گاوه که بر بپیش داداویج ام دارن گو
مخابن يعني سر آستا جهاني مراقعندنا كله درد كبه ودخوازن قوان قاوا پوش درخينن اما راستي وقت موجود يعني قاوا كي وقت قاوا قو السر سدي بخوا وكسكي بردر كراك عندنا قصدي بخوا درد كبه كرم بكن جهاني تبدأ الشروبات كي وی چاغه ام دبینن به راستیجی آستا راکاندن همه و کسی گو دراکاندن همه گو کار دکه دم گو چاوا دقاده شرد و دقاده حری خطری پر بزن ده سدی هبو اماجبر گو حوالی ما خواست گو راستیاوی نادرخینه وک حردو حوالی منی نمر به چاوا سر صدا تشکینه و پرا قرق قوزاق و درباس بون و رح خوا و کامرا خوا همو فدای ملتی خوا کرن و بریوینا به چند کلیکا راپوری وان اداوی بود درکت. بله. شخصا دوستی ما دیجی آماده ام دیت باشه بکن باشه دوباره لو بدگرن مجار خوب هفته بردوام بکن. بینری ما شخصا دوستی ما چیرو کن زارو کجی آماده یا کام بچن لویجی تماشه بکن. دم باش تماشاوان می خوشویست بینرین هجا و دلال ام پر کیف خوشنگ و ام بوره دمن خوش و کاتنا درباز دکن دوی برنامه یا دوسیا چیروک ام هیویدارن و ام تفده جه سود بگرن و ام بگهن انجام خوش بله دبی زلامک درک درباز دبی دنگ گازی و هواراتی وصاد نره جو كورتالا كوي وقت شعلك دوي عردي دي وقارقاري هنكا باندكن شو سر دوي ولو لي ما يذكر نري شتي دي هندريوي دزلامك هتي هندريوي وبلي ماركي وبلنجكي وميمون قرد غازي وهوارا خو برني جوار مفي ور ما درخش بو خدي هواري تشتيت خوازم ابتدين خد فكري ولو ماهري وقرد وبلنج فانا وانسان از مجبوري انسان بس از مجبوري فانا مي كرو يا اخي تما در خوارج بو خدي والله تشتي تبخوازي امي بيك بينن فقيرو تخو فكري هلوسلكي مروفانتيه موقفك انساني رابو المهم دبي وريسكي خوتينه وبردده جامر هر چارا دردخينه دیگهن اولایه نما ترس نما بلنگ جرد بجد به تجامری بمکریه جیرو پیونی چیرا منی غزالا هگر آکروش کا چه تشتیگو اجدارستان بگرم از پارا تشتر بینم دوی دریتا چمکی تا آلی مکریه هر وها میمون جرد بجد ای مجی از گوزا هنده و موزا از باراشتر بینم ماسقنجاتش بیردکم بله مارجت بیجه امزه تورک زیرشتر بینم حالی تا پر خوش ببه و از جعرك درمانك جبدم تا او درمان وقتا قو معر بكسي فده او درماني بفدانا مار به بل شرط مرجع ما او درماني ما او تشتي از بدم تا تولي خوينا انسان خاين ببه تاقو تمام ببه كسب راحت ببه دبي يا سيدي قال لك باش المهم جامع عذرن مروف انسان جرد بشي خونا دبر تشتكي ولو معدكي خو دقهر كانه تشتك نبو ونل برقنجاوي سكيني المهم فاجا بو خدا عليكي اي بيقول ايه انسان جمني قالك بر او باش بلي اف نتيجه ندي دبيجين خزنا باشتي دزين باندكن لاف باجارد به خزنا پاشا هاتی دزین او مروه هان جیبوی کیسه گو مار دابوی حال خو خوش کربو مال خو په اوا کربو او خو پیش خستبو وقتا گو غازی و هوار کرن گو خزنا پاشا مهاتی دزین وی مال میرات او مروه هندره جعلی دی گو حوالی بی خلاص کربو چو جم پاشا گو ازان بکی خزنات دزیه چلو تزانه کی دزی وا فلان كسو ما برينا بريشان بو فقير بو بلنغاز بو وي بريتا دزين الحالي مبش حالي خوش بو هر او اشتر بهم اول رابو باشا شو عسكري خوشاندنا ويا انين او بلنغازي هان انين يا اخي والله نأزم خدينا ازم يا اخي حال مسألة مولوية دبينا ما تكات حالي خوشولو خوش كشترش كويت تفقير بو تبريشان بو تبهري مدزي
ای فقیر انسان فقیر جی من دستی گرتن آویتن زندانه و دفردب حتی کامی منرن به چون مرچه بیش بو خلاصیاته بلکی چارانوسا تا نخویا بیش بله دوی در حق ده قیزا پاشه جی مارکی زیایی که مارا پی و ده دگه در حق آمرنی ورد درن کاوی درمانه کی چاواجر پیدا بکن اوی حبس چی اوی جامرد بی درمان جمنه جه درگوان حبسیت بیجید به آگاهی بگهین ملک بگهین قرال بگهین برپرسیارا درمان جمنه درن جمعی درمان چلو جمتید بیل جمنه حال مسئله خواه و درمان جیر دبیجه دبی بس دبی اف درمانی هن تفلی خوینا انسانی خاین و طلاق رج ببه دورده ایجا ناز دکه ملک دبی بلی او پاشی هان دبی اوی معنات والتقلی کر و ببختیل تکر و تاویچ علی در خسی کس جوی خاین ترتنه دهرن بینن وی بکوژن خوینا وی تفلی وی درمانی بکن دان کچا پاشه و کچا پاشه پی راحت بو بله پنداوی چیرو که او فیدا مجه کریه بگمان داویا خاینا داویا خرابه و ام هیویدارن گمجه سود گرته به و کسی خاین جوان ناف تملتا و تمروان تنی برا بقشتن شخوید هرن تاجارک دن ام هفدو ببینن هم ببینن خوشیده بخاطری و بینەرێ ما دووبارە ئەم لۆڤە گەریان ئەم ژەرە خۆشی بە هەورە بەردەوام دکن هەواڵەکەرم شخوا مامۆستە دناوا نرخاندنی خۆدانی سەر زمان گوت کۆ ئەف 126 ساڵن کێم زێدە هەوقی سێ ساڵ دەرباس بوویە کۆ چەپەمەنیە کوردی ڕاستی ئێریشانتە یعنی ئەف بخوا عەمرەکە یان ژی ژوێ زێدەتر دا عەمرن کۆ هەوقی سێ ساڵ حەتانی ڕۆژامەی ئیرۆ راستی ایریش و زختاته لیل کلکا ویجی چته دیارکرن کو میناک جوان سالا و حتی روزانه ایرو جی برخودانی و هولدانی کو افراغ هاندنا هانی اف چپمنی هان لسر لنگ خوب مینه هر و هر جی بردوام دکه رغمی کو بلکی ودنوان رخاندنی خوگوت سی هوال هاتنه شهید خستن بدهان هوال زخت و اشکنجه و هر وها بیجن جار بجار دریا ابتزاز یانجی نوچه یانجی او کرن در حق وان ده پیک دهات جی هر و هر برخودانی و ویریا هان دهات تمام کرن استخوازم نرین آوش بو ویم جاره ها ناس بکم مجاره کو روزنامه‌وان و نفش و نوین وان کسایتی هانی حتی روزا ایروجی و خطه دن بردوام کرن رغمی کو ایریش و زخت و اشکنجه در حق وان ده پیک ده بله شخا حوالا گوت راسته نهاج آوا کرنا راگهانا کردی حتی روژا ایرو راگهانا کردی به ناور راستی ایریشاتی کر چما جبر او تخوازن کرده کی مری هبی امجد بجن کرده کی مری تونه یعنی او گوتی داویا و اف یعنی بجن کرده کی مری هم بجن کرده مری تونه راگهانا کردی کر آوا بود سرگون آوا بود مصر آوا وقتا هاتا آوا کرن سر چه هیما هاتا آوا کرن سر هیمه چاندا گلی کرد زمان گلی کرد کورتورا گلی کرد بچه زمان جهات به داین مشکلاتون هلی اف پاراست گو گلک ہے نوی گلی کرده چاندا کیوی ہے کلتوره کیوی ہے دیرو کیوی ہے میراث کیوی ہے امن ها وید شوپین اوجی نخوازن اف هبی دبیجن گلی کرد تونه هبیجی یکی مریه بریجی ترک هرکس بیجی کردی هری باش کردی مریه ام نهاد بیجین کردی مری نینه ام راستید بیش اجبار و سراستی و قاس ایشین پرمازن تکر بالا خبنی دست بیکا وینو اراده گلی کرد القاضی نابنتوی هاتا بلاف کرن و هاتا ناس کرن و ناوین روجاوا هاتا بلاف کرن ناوی کوبانی هاتا بلاف کرن ناوی یپجی هاتا بلاف کرن شرکی چاوا هاتا ماشاندن دگو ev hez terörist. Yani ev hezin gerek nebin gerek am taybet raghanna Türkiye. Tabii had ne tane Türk diye çerçeveden. Beri yazıyor tamam ki mecbur Türk ve vacihaya. Piştüğüne gelek hez hana. Hezin ku nakhwazan ve iradeyi bibi. Mecbur ku herkes naha bedeng meni beraberi katil kırnama.
بەرامبەری تو نەبوون ئەمە هەر کەس بێدەنگمێن ji ber wisa roj bi roj piştî wê Qesedê hata vekirin heta Qesedê alanê Bakur Rojhilatê Sûrî ji çeteyên Daeş rizgar kirin her kesî pesnê Qesedê da piştî wê çikirin niha dibêjin Qesedê gerek ji alanê vekişîn û zaçî bikê neger gel dîtin çiqas gel beramberî Qesedê rojana bi sed hezara sivîl feyad bin kolana Kurd Arab Siryan Çerkez dibêjin Qesedê vîn û îradeya me çi dibêjin niha Vala Abdurrahman tiştek got tiştekî pir giring niha dibêjî gelê Kurd hemiyan bikujin kî dibêjî berdevkê wa dibêjin siyasetmedarê wa dibêjin evna berî derkevê talîmat digirê yani ev pêxwasê wan dibêjî bila gelê Kurd tune bivî ev çi ye em ragihandin vê çitkê em wek ragihandin azad em dibêjin heye tekoşîn heye gel heye li ber xwe didê ew jî dibêjin gerek tune bivî ji ber wisa em rastî veqa zexta tên rastî veqa êrîşa tên ji avakirina ragihandina Kurdî heta roja îro ew hebûna Kurd qebûl nakin hebûna vî gelî qebûl nakin em jî hebûna xwe didine nîşanda ji ber wisa ragihandina Kurdî ve rastî êrişî pir mezin jî tê wê werî kir em mînak Bakurê Kurdistan ji xwe temaşe kir bi sedab hezara rojnamevan girtîne çima ji ber dibêje gelê Kurd heye ama niha tu hemî cîhanê me jî her rojnamevan serbest tu bêjî tu behsa çi bikê bike bes behsa gelê Kurd neke behsa hebûna gelê Kurd neke behsa jiyana hevbeş neke behsa tu karî behsa benîştekî bikê tu karî behsa cilekî bikê tu karî rîklama hêzekî tundrev bikê avekê jî bikê dike tu karî serbest bike ama dema tu behsa vîn û îradeya gel bikê qedexe ji ber wisa barê ser milê ragihana azad pir mezin em berdevkiya civaka xwe dikin û em pêwîst e civaka xwe biraya navnetewî re bidin qebûl kir mezê gelek tişt hene gerek rastiya vêne hebe her kes niha ragihanî de çi dibêje bila hêzên biyanî nav Qesedê derkev tamam ma ew gelên ku ji Bakurê Kurdistan tevlî berxwedana Kubanê bû birêya her kes zî hêzên HPG dema ku derbas bûn bi erêkirina her kesî derbas ev qet parastin bedêl dan şehîd dan birîndar dan piştî erkê xwe xilas kirin vegeran kesên ku çend kesê mayî jî kesên birîndarên kesên ku tevlî seferberiyê bûna ji Ewropa hatin tevlî bûn gelek kesên biyanî şehîd ketin dewarê Qamişlo yê nizamê bila herî dewarê internasyonal heye dunyak şehîdên biyanî hene ev hemû tevlî berxwedana civakî bûn tevlî berxwedana gelerî bûn niha dema dibe Kurd û dibe Kurdistan her kes kabla filan tiştî nekin bila bêhvan tiştî çima tamam Türkiye axama da gir kiriye ne ji ber çima dibêjim ji ber gelê me vî îşî zanibe yani Türkiye axama da gir kiriye çima kes nabêjî bila Türkiye derkevî çima Türkiye ser me faraz dike tu xwe bikişîne tiştekî wisa tune ye hêzên ku nihal Şamê serwer piraniya wa 5000 ji wan dibêjin em ê niha kimlik dine wana kedawat şu rizgarkirinê de heye teyb kedawa kesê ku niha bêling bêdest nîne ku nîvê canê xwe dane vê şoreşê gerek gelê me nekeve vê xefkê de ev şerekî dijber tê kir ez çima dibêjim ji ber naxwazim çerçeveyê derkevim ji ber ser gelê me şerekî pir mezin tê kir em beramberî wî şerî em jî tekoşîn dikin em bedêl didin herî dawî me di haverê xwe şehîdane em heta niha êşa wa dikişînin mecbûr e herkes vêna bizane yani em bi xwe hene gelê Kurd gerek bibe yek em berdevkiya vî gelî dikin ev erkê me ye me daniye ser milî xwe bedelê wê çi be me bikin me gotiye em ê bikin û em ê vê xetê ser bêxin
حتا شروانك هيا امي بكن حتا سياسة مدارك هيا امي بكن حتا یک کلمه هيا بانگ دك امي بكن امي خودی وی گوتنا خوش درک هف لی گرک هنک جیواتش تا ببینن نکهف نخف که تو کسی ده شرکی پر دجوار سرمتی مشاند هوال عبدالرحمن هوال جی بحثه هنک مجاره کرد راسته ام نها تکوشینا هبونه ددنه مشاندن گرک گلی مجی مباور کی evna erkekî me sereke ya dijî raghandina azad niha rastiya heyî vedibêjî erkevê jî niha li zext li kesên ku naxwazim kevna xeta Kurdî de jî bike yanî erkekî wiye ji ber berê jî çend cara tevlî programê we bûme û ji bo min cihekî ser bilindayî ye min got jî tenê tu wek rojnamevanekî Kurd bixebtênîne tu wek rojnamevanekî normal bixebtênîne tu wek rojnamevanekî û şoreşgerekî bixebtê çima em gelekî axama da gir kiriye gelekî 24 saet ev 14 sala em dibin êrîşa de ne êrîş nerawastane serokatiya me zindanê de ye siyasetmedarê me girtîne vîn û îradeya me tê hedef girtin umqê me yê stratejîk tê hedef girtin her tiştê me tê hedef girtin em tenê wisa rehet jî jiyan bikin nabe şaş e yanî pêwîst e em wek kesekî şoreşger dixetê de bimeşin hevalê me jî bedêlê mezin divê çerçovê de dan û em ê bibin yanî dawî de bi çi bêjim em berdevkiya civaka xwe dikin bila civaka me jî baş rehet bê ku em ê wê berdevkiya wê rast bikin û rast bide nîşandan û em ê xwediyê wê sozê bin ku em civaka xwe bi qada navnetewî jî bidin qebûl kirin بله دپار بکرنا ماف و حمو تشتي للسوريا بشتي الوشينا رژيما بحثي ده هر کس وكي وكرم كر وقوت هر کس بو خودي ماف بو خودي كد دنوا شورشا سوريا ده اللي حتى رجائي رجي مخابن كدو قهرمانية كسايتن لباكور رجلات السورية وتايبت كو اموجي باش بالي بكشين سر جهري من هري باولا هري من هري بريخستن كري جهري من كو هري بيتر قريبو ارتش كي خو اوا بك ما في حركه سايت كي حرنته كي حربك هاتيكي بدايه او يكو دبن سيمانا ريفبريا خو سردا هفال افين تبخواز دناوا گفتگويا كو تشبويا نرينا خو اناليزي خوجي مرا بار بك او جي دبا يعني راستي هوا الأكرم بالك شان سرقلك مجارات همو آلية دا استبليد بم تايبت مثلا دستوردانا تركيا سوريا دقشتي اگر هناكي مرو بالي بكشين سر وبيقومان ام وك روجناموان برقرك ام بالي بكشين سر بنا انا راست لباكرو روجلاتي سوريا وقالك دبر دبن دستي دولتا ترك دهن دوان دبراد تشتي كرن ام وك راك هاندن وروجناموان ام حمود صان دبستاني تركي هاتنا بكرن آلي تركي يعني مجرد دبرين قوقت كبين دي آلي تركي لويدا كبلندكن يعني ايدي تتخوازش خوار ايدي بكوك ولايتك تركي افايات تشتك آد دوا بالا خو بدينه دي دوان چند روجه در باس بويده دستوردانا آلية حكومتا شامي تكرن مش آلية دولتا ترك بديجي هن ديمنو هن تشتن بلاف بون دخوازن رولن سركت نافا سوريا دبليز ايدي دستوردانك دا آلية سياسي لشكري دا آلية جغرافي دا هر آلية دا نافا سوريا دبكن دولتا ترك جبوه ناجي پرگرنگ گوگمرو دوی آلي دا بالدار تمام يعني وك هبال اكرم جي قلت اگر بيجن برا هيزن بياني خوش ويدا كي بكشين دس بيكي برا او خوش هرمين داگير كري بكشين برا بهيلو گوگ السوري خوب خوچارن ويسا خو ديار بكن تمام نا انا ايما ام دي بيجن گوگ دوان 13 سالا دا خوازا گلي سوري او بو گوگ ريجيم بهلو شاندن و ايدي لگوري وينا ام خوب خو شورش خويان جي شورش خويان جي دستورا خو بنيفسين و ايدي لگوري وينا جي ام چارن ويسا خو ديار بكن ایدی ابدا سوردان جنایی قبول کرد. اگر او به اگر چه به بگومان یعنی و بحثا روج آوای کردستانی با کروجلات سوریه کرد گوگه ازمونک پر سرکفتی بو راسته لگلو اب ازمونه حتی چه آستید آستان دولتی تیدیتن افجی گرنگ. بالا خوب دینه ده ام وک روج آوای کردستانی با کروجلات سوریه ما داعش کنند. داعش هیزب گوگه راستي جي يعني ما ترسياي ناس حمو جيهاني هبو يروح حمو جيهان دين دارو جوج ايدي خدير روج اباي كردستاني باكو روجلاتي سوريا دركب
12,000 دایک کە زەباوانە شەوتی نەش بۆ گۆگە ji بۆ ڕۆژئاوای کوردستانی 12-13,000 کەس لێرێکی شەهید بووی نەتەنێش بۆ ڕۆژئاوای کوردستانی باکوور وڵاتی سووریە ji بۆ هەموو جیهانی ئەو قەیسە بریندار هەنن نەتەنێش بۆ ڕۆژئاوای کوردستانی کەسێن گۆگانە دبێژن بیانین و لێرێکی دمێنن و گەرەک ژێدەکێ بکشن نەش بۆ ڕۆژئاوای کوردستانی باکوور وڵاتی سووریە هاتن ji بۆ هەموو جیهانی هاتن ji بۆ گەلێ دنیایە هاتن ئیرۆ دنیا هەموو دەینداری وان کەسایی و حتا ڕۆژە ئیرۆژی ئەگەر ئەم بالا خۆ بدێنێتێ بەلکی چارچوڤەیە بەریان هاژی ماهنێکی ورۆنی قاش کرد هەلوێستێ دەردەکەونجی چارچوڤەیە شەڕی هەمبەر داعشی یعنی ئێدی ون لەوێدەکە وەک ئامورەکەش بۆ لە هەمبەر داعشی شەڕکردن لێ ئێدی ئەمە لەوێدەکێ ئەم وەک وەختاگاوا گۆگمە چاوە هەواڵژی دیار کرد هەبوونەک مەهەی ئەم خۆدی هەبوونن ئەم خۆدی دیرۆکن ئەم خۆدی ناسنامەنە ئەم گەلێک کوردن مەسیحینە هەر وەکیدن گەلێک جوواک و ئۆل و باوەریان گۆگت ناوا باکوور ڕۆژهڵاتی سووریە هەنە گۆگە ئەم دناوا vê xakê di cihê xwe digirin û êdî em wek ana çawa gogê me behs kir gogê çapemeniya azad çawa berdevkiya van civakan dikin û li vêdekê kar û xebat didin meşandin em xwedî hebûnin û rola me jî gerek di nava vê şoreşa gog heyî hem Rojavayê Kurdistaniya gog serkeftî û êdî bi modêlek gogê ser asta Sûriye giştî jî bê naskirin û bêguman jî yanî rastî belkî ana gelek alozî jî di nava Sûriye giştî de derdikevin pêş û em vênayê jî gişî şopînin û rola raghandinê jî êdî vî alî jî yanî rastî hevalê Ekrem jî got yanî divan çend rojê derbasbûyî de şerekî pir taybet sergelê me tê meşandin ne tenê yanî eger em behsa Rojavayê Kurdistanê bakur Rojhilatê Sûriye bikin ser giştî Sûriye şerekî pir taybet tê meşandin gelek alî û dewlet û her wekî din hene got dixwazin rastî jî heta dawî jî nakokî her berdewam bikin nava gelê Sûriye de em zanin gogê gelê Sûriye yanî rastî jî muzayîka gelan di nava Sûriye de û li gorî wêna jî dixwazin ser vî weterî yan jî ser vî hestî bilîzin gogê êdî gel xwe xwe rabhev yan jî gel xwe xwe bi hevdûr şerê hevdû bikin ji bo vêna jî rastî em rewşek pir hestiyar derbas dibin raghandina me ya gogê îro em ana dikin û li gorî wêna jî di hevalê me şehîd bûn em çawa karibin bi qehremanî vê qonaxê diriya raghandina xwe jî derbas bikin pir baş wek hevalê Ekrem jî got belkî ana di nava raghandinê cîhanê de 4 saet 5 saet 6 saet ji bo kar û xebat tê diyarkirin û li gorî wêna dema gogê te di mala xwe êdî erkê te namîne belkî hevalê min jî dizanin em 24 saeta di nava kar û xebatin û belkî carna jî em dibêjin gogê hindik jî gerek hîna zêdetir em karibin kar û xebat bikin gerek li her deverê em xwe bibînin gerek li her alî em karibin ji bo gogê tenê vê qonaxa hestiyar em derbas kin ya go belkî gelek tiştê wêna me nanîn ziman jî gog em karibin derbas kin û em rastî jî vî gelî biriya raghandina xwe em bigihînin ber bi serkeftinekê em rastî jî vî gelê xwe ji van şerên gogê heyî mijarên Taifî bin mijarên her wekî dibin gogê tên kirin em karibin gelê xwe jê biparêzin rastî jî heta astekê rolek pir mezin hat lîstin em bînin gogê belkî em dibêjin muzayîka gelan li Sûrî lê li Rojavayê Kurdistanê bakur Rojhilatê Sûrî heman gel li vêdekê jî cihê xwe digirin ji bo wêna jî em dibînin gogê bakur Rojhilatê Sûrî rast ser alawî tê kuştin em li vir herkes pevre jiyan dike ev jî dîsa yanî em dikarin bêjin gogê bi saya raghandina me yî projeya me heyî yani tewa demokratîk hest û nerînên heyî gogê derdikevin û ê gogê gelê me îro diriya raghandina me dibîne dibise dema gogê îro em dikaribin di nava vê aştiyê di bi hevdûr jiyan bikin û rastî jî yanî heta astekê baş e lê dîsa jî hîna zêdetir jêr dibê yanî hestiyariya vê rewşa heyî dibise dema gogê hîna zêdetir merûbaldar be dibise dema gogê her kes di aliyê xwe jî gerek rojnamevanî bigire rûmê gogê ne diqada rojnamevanî cihê xwe bigire gerek her kes di aliyê xwe jî vî karî bike
وكاري بدنجي قالي خود هر آلي بجين رايقشتي بله أنت كارن ويجي بيجن أبين يعني خلك روجاوای کردستانی تایبەت نفش دناوا شورشی دا بیر بویه و زانا بویه هر کسا تک زاروکک جی بوی روزنامه‌وان زاروکک بوی سیاست مدار جوانک ایرو رو کار آنالیزم پر برفره جدیرو که حتی روجا ایرو جی بيجن أبجي بسايا شورش روجاوای کردستانی يعني دملك خوي باش دملك خوجي ده دبكو يعني خوزي جارنا مروف دي بيجكو اف نفشو اف زاروكي هاني نافا في شورشا هان در باس نبانايا خوزي نافا آرامیه ده خوزيا كو بخوشي وكي حر زاروكي كل سيرفي جهاني هاني جيان دكه بفي جيان هاني بردوام كرلي آليه ويني باجي هيا كو زانانه ناس دكن راستي وحقيقة شيء وكي وكرم كرجي أو جبسايا راق هاندنا كو براستي بويا بردفك في جواكا هان يعني من أنا أفزانابون بوره ولك أفزانابون دبسته ما جوج إيش سرت بردوام بكن أري أجر إيرو دزانا ببه وكرت هايبت ده هر راسي إيش أبي من بالا خب ديني چه سياستا جوجل سرقلي كرد هاتي مشانتن دست بكي دبيجي قلي كرد نزانا بن نخوندوان بن ما في خناس نكن جبولو أفزانا بون اف پیشکتن هر ببردوام شخوی راستی ایریشا بی و وقتا گاوا گوگ شورش هاد دست بکرن جی ما گشاد زانی بو گوگ امی راستی و حتی روجا ایروش امی راستی بان ایریشا بین يعني تمي مثلا ملكي هوالي ما بحثكن انا بقى دا تشابا مني اقرم بحساوينات كن الزانم كوك ايرو روكش روجا بلكي اجي راسي ايريشا كيبم هوالي مجي راسي ايريشا اجبا هم زانين يعني وهمو جي قالي جوجل فيدا كي جيان دكن جبر جوجل زانن دنابا شورشا كي دي دنابا آزادیه که دبر با آزادیه که داره و زنی به گوگراستی ایریشاتی لیا گرنگ اوه گوگراستی جی دوان چند سالی در باس بوی دروغ گوگ آنا مرو بیج 12 سال نه او قیسی سال اندریش لی راستی جی چه خورده آوا کرن او آگرن بو ایرو راستی جی گلی مدی چه در باس دبه و راستی جی لگوری وینا چاوازانه او آگرن مستعز ورم جمعه ازوی برسم راگهاندنا یا روجاوای کردستانی بحمو بشيخوا چه راديو بن چه اجانس چه روزنامه به چه قنال به و هر وكيدن دالي افاكرنا سوريا كي باقش باك رنگ هركز جهه خوتي ده بگره دكارو لكي چاوا بليسه يعني شخوه كلام كي تا بيكي تهنك جبر سوا خوشي دا يعني راق عندنا ما قلت راق عندنا قل راق عندنا ملت راق عندنا باكر رجلات سوري لنا نوك جغرافي كي بارا وك جغرافي كي يا ملتا چه ملت يمن يقول د باكر رجلات سوري دو سر استا سوري بيشتي ام بين وك مروك برسي بيج واكي قوهم شورش عينا مرو لي خدي درك بهمجي يعني ابرا عندنا ما راغ عندنا جو باراسنا بان ملتا تبدات كي باراسنا نگو كان بيجن انه انا كا ريجيم كي روشن بيجن الشامي ريجيم خاطر وخاندن لي ريجيم ديجي كتي دو سايناد مثلا نب كسايتاي نب رنگاي نب ترزاي يعني قوم انا ايرو جنب فكر ان سر ديروكا بيجن وقو تيبنا افكرن هي تحرير الشام مش كوهاتي تشاوي تشلوي محمد في نازان اما ام بمينن وقو مقوت سواري بشورشي راغاندن تشاوا امي كاربن راستي دنگي في ملتي بكينن حركسي تشاوا خورت جوان زاروك جن دماغو هر دم يعني بجن شورشا جني جبر جو جني جتنابوني جدنجي وين جو هر دم جو قرتيبو ايرو روج قريب خبيكي هنا سازينا نتوي وجيهاني بقشتيجي شورشا جنين نما كسكار بيجي شورشا تنابو ان جو امبارح خبدن راغاندني خو جروج نمي زميناك بقرم حطاني راغاندنا ما وكي دم بقشتيجي دنگي جواناتي هي دنگي زاروكاتي هي دنگي جنيتي هي دنگي كالاتي هي دنگي عرباتي هي دنگي خريستياناتي هي دنگي كرداتي هي دنگي حركسي هي وحركسي خد بينه انه قاربه غورول بيتي ده غوي ملتي هم بباريس هم جيفاكي اباب كجبر هم دس بيكي بيجون غو اف شورشا فكريب نشورشا چكيبو نشورشا ام بيجن ياغو تسازيكي ابابكو قالبك بشي دفع ما هندرينا بالنا دما جو ذهنيت هاد هرتن وحرتش بيو هرتن تي قارب ملتك تي قارب ملت عبا بكنا ملتك تنيج
دبرت تخوازم تشتكي دم بيجم بوك رولك راكاندني ديجي دقلك مال براد دقلك دبراد وقوم بالا خبل ما راكاندنا يا جهاني بقشتيجي انا كا هر کسی گوتشتک شي دبي وك كي غورا بلد فيخينه يعني ويجي ليخينه اما د بيش پرده دي چه هي رجيم كت و رجيم درا واي ام بيجن وزيري اي داخليه هات تعيين كن وزيري اي باراستني هات على كن وزير راغاندني هات اواكن تمام بس د بيش وي پرده دي چه دبي قال لك شي بدو هنا تنيت كمان اما يما ام تم حقيقتي الدنخو يعني كيرن كا قالوا قوام انا كحريك حرق عندنا جوج خوبه برسه قالوا راستي انا تشتكو حطاني انا كاغو دبدوان بيستروجا هين نبوي مهك جو قهرتني جو تشيبونه راستي ملتي سوري بين 6000 شهيد داني بين 6000 قرباني داني جبو خاطري جو او رنجي جلو برغاتني بي قهرتن يجبو خاطري جو ريجيم كامل بي قهرتن ودانستان كنه بملات عربيه كرن قالوا ملتي دن عليكي دم يعني مخاب انتشتن دبن ماروبي قال لك ياخذ بيني وك ماروبي قال لك ديشه ملتي باكور روجراتي سوري جو سري صدي جبيت حياه بيستو بين مساحتها سوري جغرافيا يا مساحه امبيجن جغرافي يانجي جو سري صدي جو بكيماي 5 مليون كاس دفرده هنا يانجي اب قرباني جو هاتن داني حطاني انا كا قالوا كاني كسك حطاني انا كبراستي بحسابي شو رشيكري بحسابي ملتي كري ابي ملتي شو قرباني دانين جبيس رجع فردو كسك حطاني انا واحداث وبويري جو تشيبونه د هندري سوريا جو قاشم بهاتي ازاد كرن قالوا شو قيس بن بيكاتنا انا كا نقول هاتن كرن وكالي جمع شبوي شروش ارامي جو حطاني انا كقاشو تشتكينه تشيبوي وقرتنك تشيبوي مثلا بين نه بروباغندا فالاي وقت بري انا ناخذ مجاردي الميناك اخوي بري بقرم ومقود حرك وبقاشله دقري بتشتي وهم اولو البر بتشاف اما دهندري وينادي لينانا ديروكا ملتي كرد ديروكا في ديروكا باكور وجراتي سوري ديروكا سوري قشتي ديروكا جهاني دي بيشقى شهرستاني بخراني بيشقى سا آواكر بو بيشقى سي اف 14 سال جو اف ملتي في دري واف جغرافيا في دري هات باراستن مقارنة بربك مقارنة داخلي سوري قشتي بك بيش قيسة قهرتن تيتشيبو حطاني انا كا ما افتشتاني ديتي اتخاذم فينا جبوش فينا بيجم وقرا عندنا جهاني جيرو وق بانجا كيد خوازن وكنرينه كيد خوازن شوال خوازن دبي قول في ملتي برو في جغرافيا برج دبي قول خدي دركن وراستيا في ملتي وقو امجد خوازن قام راستيا في ملتي درخينن ازنا خوازن بياردي ميناكا فرهاد شامي درخينن بيش قيسي راستي دخ يعني راستي دخ يعني كرن يان حردو هوال يماني جو شهيد كتن هوال جهان وهوال نازم بيشقيسي فرق وجودابون هي دنابينا كو كسكي جوج ريجيما روج دسلادار روج قاشلار بيتخوازي جو بروباغندا جربك ونابينا كسكي جو خوازي راستي وديروك وشاند وهنر وكلابور و يعني باش داربونا في ملتي خلقاندنا ويناج شارستانيه بيش قيسي فرق وجود ابونا هي بله هذا بين ازور مجموعه ازور برسن جسازيا كو حرت موتن راستيا يانجي ميناكس بيجم تكليد نافبرا هم روجافاي كردستاني هم دفرين وكي دنيانجي دولتي وكي دندكرنا او يكيتيا راغاندنا ازاد ويكيتيا راغاندنا جنبو ميناك اف سازيا هان دكاره د بيشروجي د جبونا روجنا مفانا شبكه روجنا مفاني كو يعني هفال جيهان وهفال ناظم يكو هات الجيد خستن بجمان وكي هفال كرم كرجي هرو هرجي وشو باوان كارو خباطي وان كاميريا وان لعردين مينا هم لروجافاي كردستاني هم لسر اصلا كردستاني جي سوزن بفيري بازي هاني دريا راغاندني دهاتن داين لوكي سازين ين تايبت يكيتي راغانا ازاد يكيتي راغاندنا جن دو بيش روجي دتكار جبو روجنا مفانا تشبكه جبو كو هرو هرجي افقادا باك وباقش وكي خوب مينا جوهرتن وجوهرتنين وكي ريجيمي تيدا تشينبا يعني راسي انا جبو مجارة بن بيكرنين جو قدر باري روجنا مفانا تيكرن بيقومان تكلية ما بالسازية ناب دولتي رهن يعني وك يكتيا روجنا مفانا ناب دولتي
gelek saziyên di ser asta welatên Ereba û her wekî din jî têkiliyên me hene. Heta ne tenê ji bo mesela rojnamevanên Rojavayê Kurdistanê. Dema got mijara Pexşan Ezîzî derket û êdî hukmê idamê lê hat birîn li gorî wê me lêvêdekî kampanya jî dest pê kir wek Yekîtiyara Kandina Jin û li gorî wê ne jî gelek saziyê me nava Rojavayê Kurdistanê de hem ser asta rojhilata navîn û cîhanî jî tevlî bûn û di encama wê ne jî nêzî 37,000 nav hatin komkirin. Belkî cara yekemîn bû got ev jî di diyarkirin got bandora qada çapemenî çi qesî heye li ser civakan. Yani evane hemû em xwedgînin saziyên navdewletî wekum anî ziman û bêguman rapor ji wan re tên çêkirin belkî beriyan ha jî ji bo mijara Jin TV jî me behsa wê nakir. Lê heta çi astî evana bersivên wana hene ev jî giring. Bêguman di bûyera dawî de yani belkî çi saziyên got heyî parastina mafê rojnamevanan dikin ser asta Kurdistanî, ser asta rojhilata navîn û cîhanî daxuyanî dan. Lêgelo ev daxuyaniyana heta çi astî dibin sedema gogirê li pêşiya vê tundiyê bêgirtin taybet di qada çapemenî de. Ev a giring. Heta roja îro belkî ji ber mijarên siyasî em hîna divan saziyên navdewletî de nehatine qebûlkirin. Dibe got ser asta welatê Ereba wek Yekîtiya Navdewletiya a rojnamevanên ê welatê Ereba em hatine qebûlkirin. Lê eger em bala xwe bidêne dî heta di nava Kurdistanê de hin danûstandinên me hebûn yani eger em bêjin Sendîkaya Rojnamevanî a Başûrê Kurdistanê ya navenda Wênal Hewlêrê protokol di navbera me de hebû. Lê dîsa jî ji ber mijarên siyasî ew jî hatibin pêkirin. Ana pir giring e ji ber got yani tu xwe wek rêxistinek mirovî nîşan dide û êdî tu mijarên siyasî jî te dixin nav de û li gorî berjewendiyên siyasî tu tev bigere ev bandor bike. Ji bo wê ne jî em dibînin got heta roja îro jî ev qadaya taybet li Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûriyê û heta li gelek deverê de jî yani me dî bi dehan rojnamevan li Xeza yani hatin jiyana xweşdestan û yani rastî jî kesekî got karibe di derbarê wê na diyan jî rêyekê li pêşiya wê nabigire derneke. û Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûrî jî ev berdewam. Ana ji bo Sûriya nû yani jî ji bo got piştî ketina rejîmê û êdî ka gelo wê qada çapemenî çawa bibin ne tenê Rojavayê Kurdistanê. Qada çapemenî yani wek hevalên me jî diyar kirin destê dewletê de bû. Kesên ê got nava dewletê cihê xwe digirtin destê xwe li ser qada çapemenî danî bûn. Ana êdî em bi hevdûr gerek wek Sûriya giştî wek pêkhateyên Sûriya giştî çawa rastî jî karibin qada çapemenî a azad li gorî her kes bi rengê xwe bi dengê xwe û her wekî din karibe ava bike êdî em jî li vê dekê çawa karibin destek bidin. Ji ber got êdî em xwedî ezmû nekin. Ana di vê rewşa heyî de em nikarin tiştekî di vê derbarê bêjin. Lê yani rastî jî wexta gava Yekîtiya Ragihandina Azad hat ava kirin ji xwe navê na Yekîtiya Ragihandina Azad li ser asta Sûriyeyê. û gerek ana gelek ofîsê me li deverên di jî hebana mesela ne tenê Bakur Rojhilatê Sûriyê yan jî kesên me nûêner û kesên di jî li wê dekê hebana lê ji ber dîsa jî mijarên ê rejîmê û astankirin û her wekî din tune bûn. Ana di vê rewşê de em nikarin ana bêjin ka gelo wê çawa bibe. Yani wek Sûriya giştî. Lê dîsa jî em dikarin bêjin got modelek got li vê dekê heyî dikare ji bo asta Sûriyê giştî bibe mînak. Li gorî wê ne jî her kes cihê xwe di nav de bigire wek mamoste jî got di nava rojnameya a ronahî de dema got ededên wê ne derdikevin çi pêkhateyên got li vê herêmê heyî xwe tê dibîne ew jî li gorî nasnama xwe, nerînê xwe, taybetmendiyê xwe her wekî din. Li gorî wê ne jî li Sûriyê jî evaya wek pêşniyarek serekeyî heta çi astê êdî evaya wê kengî pêk bêyan jî çawa bibe li gorî geşedanên heyî êdî em lê binarin û bêguman ji bo dema pêşî jî her em ê di nava qada xwe de bi israr bin ji bo pêşxistina qada xwe ya çapemenî em ê her kar û xebatekî hîna baştir bikin û ji bo parastina rojnamevanan jî ji van tundiyên heyî em ê her dengê xwe bigihînin raya giştî heta got em karibin rastî jî bikin bihêlin got rastî jî ev nerîna got derbarê Rojavayê Kurdistanê yan jî helwestên got derbarê Rojavayê Kurdistanê derdikevin em karibin wê jî bikar. Belê. Ji xwe dosya me çand jî em demê temaşe bikin paşê li axafina wê dawî jî em bi hev re guhdarî dikin. Bînerê me ji xwe dosya me çand amade ye kam biçin li wê jî temaşe bikin.
بینەرێ مەش خوا ئەم جی دۆستی خۆشی بەگەریان ئەم ئەخافنە داویە میوانی خۆشی بە هەڤرە گۆداری بکەن هەڤالەکرەم بخوازن هەری داوی بانگەوازیان ژی نامەیەکەیان ژیل ئاخافتنێک کو هاتیەکردن زێدەکردن و تشتێکی بێژن کەرم بک. بله اینها قادا چپمانی دم خباته که دنم اشاندن جارنا زختین پر مازن سرمتین ام راستی زختین پر مازن تین بلکی جارنا لوازید کاری مدد در کوی جبوی بینا ام رخنادای نخوا جبوی توای گلی خود دادن و بلا گلی ماجی مبماور بیانی ام بردفکی حتی داوی بکن و قادا چپمانی آزاد در یه مجهر کسی رو وکریه کوی خبات مره ام پفره بدن ماشاندن و به شکل که لایق ام ببن بردف که گلین خواه ام ببن بردف که شورش ها گلین باکو رجلات سوری گەلێکی سپاس هەوالا بینوژی بخوازن تشتێکی بێژ کەرم بک. يعني راستي روجافاي كردستاني وحمو سوريا إيرو دنابا روشك برهستيار درباست بك أجر بحث روجافاي كردستاني أم بكن راستي جي يكهلوست بونك لازمة تايبت جهلا روجنما بانانده چه روجنما بانين جوجل روجافاي كردستاني دمينن وهم جي روجنما بانين سر آستا كردستاني سر آستا جيهاني إيرو أم بهفر روجافاكي آبا بكن أب آگرنگ أم كاربن يكتيكي روشنمافانان آوا بكن جوجا أم حمو بيك نارين ويك هلويس بن جوجا أفجي ببسدما جوجا راستيجي أم إيدي بجهج اتفاقكي وأم كاربن راستيجي برب سوريا ديمقراط في برب ولاتكي ديمقراط في بچن جوجا ما في هر كسي تيت باراستي به وتايبت جي وك روجافاي كردستاني وباكور روجلاتي سوريا. بله مامۆستا ئەم ئاخافنەوەی داویژی گۆداری بکەن کەرم بک. يعني راستي روجنمافاني أخلاقي بري حرتشتي هر روجنمافاني كي جو بأخلاقي جو كار بك لجور أم نابيجن تاني لجور بيواني شاب منيا يا جاني أما لجور إنسانتي أخو لجور هر دمي برجوندي خوني شخصي دينه آليكي يادن سر آستا كرديجي وسر آستا باكروشلاتي سوريجي سوري حمو ده برب دمك در بروشكي جو راستيجي بري نابر بكدي مرو نزانه اما قرباني جو جبو خاطري بيشور شهات نداني حمو نجبو كسكي تنين يا جبو ملتكي تنين يا جبو بارتي كي تنين جو هركس قارب ايرو روش جتي خواستن جو لفيشورشي خدي دركوي جول جور مرحله يجي كار بك قلك ج بلكي ناكوكين هبن بلكي نفهم كرنك هبن تشتك هبن حتى روجا إيرو برنجي كيبوش إيرو بيده دفيجو برنجي كيدن ملتي ما تفده باكر روجلاتي سوري آن سوري تفدي وملتي مني باكر روجلاتي سوري ودناف دكا فانا دوكا كرد أم بيش بيرانكن يكريزيا ملتي كرد يكريزي جهر تشتي إيرو روج بيترتي خوستن وسروي أساسي جي أم جي أم سوزك دن وكرا هانجي جو أم بري حرت شيء أم لإنسانية أخوة أم خدي ذركبن أو سوزا جو هردمي مدام التي أخوة أم نقول ويناجي أم كار أم بشو بينن وأم لويش ورش أخوة أرجو ملتي أخوة أم خدي ذركبن. بله بگومان سپاس تکم جو پش داریاته. گلی سپاس پس یا وجد کم هوا لفین جو پش داریاتش برنامه آمره. سپاس تکم هوا لکرم جو پش داریاته. سپاس برویش. گلی سپاس. بینری ما بگومان سپاس یا وقت کن که بخوشی حتی وکیلی هن متماشا کرد دوباره روزی کی خوش و گش و رهی دارت کن بخاطری و.